محمد شریف نجمیدینوف و هورتا پدرو. محمد شریف نجمیدینوف در قهرمانی جهانی سامبو میان جوانان در جمهوری ازبکستان عنوان چمپیون جهان را به دست آورد. در جودو نتیجه های بهتر راستی حالا ندارد. هورتا با لباس های سفید است. اندکی عقب نشینی دارد و زری را نجمیدینوف بسیار هم سری وقتی عین مدعا بود که مال خود کرد. با پیش می رود محمد شریف نجمیدینوف. امکانیت خیلی مساعد دارد. یک وزری دارد. وزری اوسطی خواهد شد. بله همین طور هم شد و محمد شریف نجمیدینوف رقیب 20 ساله پرتغالی خود را هم دچار ناکامی کرد. این چهره بار پنجم است که در عرصه بین المللی قدم می نهد. محمد شریف نجمیدینوف هورتا پدرو را مغلوب کرد و به دوری دیگر رفت. جسک یونزوکا محمد شریف نجمیدینوف. چرا محمد شریف نجمیدینوف برگشت؟ کجا شد؟ نزد محمد مراد عبدالرحمانوف رفت با دستوری سرمربی منتخب جودوی کشور و اکنون به میدان آمد. هر دو پهلوان بسیار صورت افزایی خوب نشان میدهند. نزد نگاه بنده که بسیار هم در رفتی سبقت جالبی هر دو پهلوان ما شاهد بودیم در دوره اول. نجمیدینوف هورتا پدرو که از پرتغالیا بود او را مغلوب کرد. یا نزوکا ورزشگری فرانسه گوبرت را و بعدا به این مرحله آمدند. یا نزوکا چند کوششی که کرد حالا در یک دقیقه اول یگان تاش ثمرآور انجام نیافتند. محمد شریف خوبتر میداند جریان این حالت ها را و عکس عمل های سری وقتی را هم. بسیار هم وضعیت را باز هم مشکل تر کرد. چرا مقاومت نمی کند پهلوان جمهوری تاجیکستان؟ تأسف. انا همین مکتبی پرتری ما بسیار هم راستی تکمیل می خواهد. بسیار حالت ها پهلوانان ما در پرتری امتیاز ها را از دست می دهند. راستی از جهت کسبیت مهارت کاملا فرق کننده بود. محمد جان عبدالجلیل زاده اکنون به میدان برآمد. بله رسل دامینیک رسل رقیب پهلوان جمهوری تاجیکستان ورزشگر خیلی صاحب نام و صاحب تجربه 30 ساله است. 182 رقابت نفوذ بین المللی دارد. حالا برای رسل کار در زمین خوب انجام نیافت. در گرند اسلم این رقیب پهلوان جوان تاجیکستانی هم مدال طلا هم نقره و 5 مدال برنجی دارد. در مسابقات گرند پری هم تجربه اش خوب است. 1 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنجی. این از آن شهادت می دهد که رسل دامینیک تجربه غنی مسابقه های سطحی باشکوه را دارد.
абдуҷалилзода муҳаммад аз ин албатта ҳарос надорад ва корро боз ҳам хубтар ба роҳ монда истодааст. таи солҳои охир таҳти роҳбарии Иззат Худоиев машқварзӣ мекунад. муҳаммадҷон абдуҷалилзода аз сулолаи паҳлавонон аст ки аз як оила се бародар, ҳам Абубакру, ҳам Аминҷону, ҳам Муҳаммад абдуҷалилзодаҳо таваҷҷӯҳ ба куштини ҷудо доранд ва аллакай дар миёни ҳамсолони худ, яке наврасон, дигаре ҷавонон ва аллакай Муҳаммад дар миёни бузургсолон як мавқеи хос ё алоҳидаи худро ҳам доранд. аз вақти асосӣ 1.5 дақиқа сипарӣ шуд. муҳаммадҷон инҷо ҳам руҷӯъ кард барои усуле ки чун бо истилоҳи мельница дар ҷудо маъмул аст. акнун сари китф гӯем андаке ҳам дигартар тавзеҳ мешавад. ба ҳамин нуқтаи назар мо ҳам эътибор додем. дар чемпионати осиё миёни ҷавонон ҳам ноябри соли 2023 муҳаммадҷон ба суфраи зафар баромад, ҷои сеюмро гирифт. дар ҷоми осиё миёни ҷавонон соли сипарӣ гашта ҳам ҳамин натиҷаро ба даст оварда буд муҳаммадҷон ва дастоварди шоистааш соли 2021 дар чемпионати осиё ва уқёнусия миёни ҷавонон ин медали нуқра маҳсуб меёбад. қадамҳояш ҳам оҳиста оҳиста устувор мегарданд. бале, бори 16 аст ки ба арсаи байналмилалӣ гом мениҳад. аз ҳисоби албатта таҷриба оҳиста оҳиста кор дар раванди такмили маҳорат боз ҳам тақвият меёбад. натавонист муҳаммадҷон кореро мехоҳад сомон диҳад. аллакай ресел аз ин муқовимати усулҳо хеле хуб бархурдор аст. се дақиқаи вақти асосӣ пушти сар шуд. муҳаммадҷон акнун ба ҳаракаташ суратафзоӣ зам кард, аммо дасти ростро доштани сари остинро ҳам фаромӯш кард. кор дар замин барои паҳлавони ҷавони тоҷикистон чӣ гуна сурат мегирад. ресел чун гуфтем ки аз ҳисоби ҳузураш дар мусобиқаҳои зиёд ки 182 ададро ташкил мекунад, касбияташ ҳам хеле хуб сайқал ёфтааст. муҳаммадҷон ҳаросаш гум шуд, фикр мекунам андаке гӯштингирияш ранги дигар гирифт. фосила муҳаммадҷон дар доштани сари остин пешдастӣ кард, аммо дар истифодаи ин усул ҳатман риояи фосила нақши хеле бузург дорад. паҳлавони мо боз ҳам ҳамин ҳаракати пешинаро манзур кард, боз ҳам натавонист. акнун инҷо маҷмӯи амалҳо нақши алоҳида дорад. ҳар қадаре ки усул бештар донӣ, акнун дар чунин ҳолат дар намемонӣ. хеле хуб ин маротиба ба ҳамлааш боз ҳам сурати дигар дод, аммо баробари сари китф кардан чун унсурҳои асосӣ, яке аз омилҳои дигаре ки бисёр таҳкимдиҳандаи кори муҳаммадҷон мешавад, бале доштани сари остин аст. дар як лаҳза сари остинро дошт, дар як бори дигар фаромӯш кард.
ва ду дафъаи дигар дар нигоҳдошти фосила андаке иштибоҳ кард ва ҳолате боз ҳам ба тахтапӯш нигоҳ доштан хеле мусоидаткунанда аст. Агар Муҳаммадҷон пойҳои худро аз миёни пойҳои ҳариф ҳарчи зудтар берун кунад, аммо ин корро кардан натавонист Муҳаммадҷон. рақобат аз рост идома меёбад. Дақиқаи аввали вақти иловагӣ ҳам сипарӣ шуда истодааст. боз ҳам Муҳаммадҷон қувваташ андаке камӣ мекунад ё Муҳаммадҷон акнун мебинем ки дар боз ҳамин ҳолати хеле дӯстдоштаи худ ё усули аз ҳама дӯстдоштааш ҳамамин сари китф аст. ой вазъиятро Муҳаммадҷон бояд ҳарчи зудтар рафт созад. дасти ростро канори камарбанд гирифтан лозим буд Муҳаммадҷон. таассуф чӣ кореро сомон дод. ва зариро аз даст дод. имтиёзи тиллоиро чӣ гуна дар мубориза хеле устувор буд, аммо таҷриба боз ҳам ҷои алоҳидаи худро дорад. ресел ҳарифро дар як фурсате пайдо кард, дар як лаҳзае ки ҳамон ҳолати ба тахтапушт фурсат ҳам фароҳам шуд. ресели 30 солаи олмонӣ аз ин фурсат хуб истифода кард ва имтиёзи тиллоиро моли худ намуд ва ба даври баъдӣ рафт. бале, ба давре ки унҷо Ли яке аз варзишгарони Кореяи Ҷанубӣ ғолиби ҳамин